Whawhatala whātu sa moia mai maanga le nei tūlau le awhiawhi o las wharaile a lo mai o swapoponga le nei o tātou talafou. I reporte na mwhaina mai mo mai ai le nei tūlau le awhiawhi a awhiai. E o atu le 5 afe le awhai o vaila au o le atau nuu mai i Samoa nei. Maua mai tauina le siitia peo le numero o tamaitai e umia to fingo o ofisa silium tanga luenga mwhalapatuatonga a le malo. Mai to lua nisi le awhainga luenga o se tasi o no fuanga lo whaanofo e se ai au malanga na tau nuu mai le luava i aso taluai ua whaasala nei ina ua maua le fiso tai atu i nisi o le au malanga. E mawati talafou, e 5 afe le awhai o vaila au lea o le atau nuu mai i Samoa. O le ulua iuta leo o vaila au o COVID sumaleiva o le aamata whaanga solo ai tuwinga i Samoa nei. Sao te lenga lene o le reporting. O Samoa le isi atunu o le lalolangi o lo o iaile nau ta inga ia mame taunu o mai vaila au o le COVID sumaleiva. Ma o se tala fia le ana whaeilo le tamaitai minister le whonutanga le palemene. Ia whai malo toa ki Towers. Wa mai ona whatatia le tātou Paul Kalame wa abinatu fo I fafo I a tātou paanga o lo ngā rui whatasi I le whaasoa soi na mai o le vaila au mo lea tunu o ma lea tunu o tātou na babe lava ona ma o ye tātou le disile ia le po le whai ungo ni masina po le amtanga o le masina fo ia le la taunu umua mai le 5 afe tui. O lona winga. E lua tui mo le tangata I toa tasi. Tusala e lua afe 5 selau. Ia tangata o le atui. E peiona ta o toi fofuanga wa iai nei a wale tali atu le whaamai ta ue whai malo toa. O le a mua o na avatu le avanoa. Ia tātou frontliners. Lātou ia puipuia se o le tātou atunu o le teimi nei. Ia papena ma le au whenga luenga ali imtamai tai fo mai. Whaasolo mai ai lei tūlanga e pei foi o na watu ai whautuanga. Ie o lo o maa ale tele le soifua le au mātutua. Io na whaasolo mai ai ale ai le tūlanga e whaatali ai. Le toi taunu o mai o seisia tātou oka. Ia manisia tātou vaila au. Ia ai tātou talo pea ia. Talo whaatasi masio tātou atunu. Ina ia malutia pea sio tātou atunu o iona awalofa. E whaatali ai le tui lea. I te ia o tue o so maisi. Ia ale wala lata mai ia ata mai tau le lei. Ia le ale. E pei ona whaalia mua ta itai o le atunu i atu ila e palupe soli aisa I le malia le ngoi. O fuafuanga umale malo I vavao le COVID-19 fulmaleiva o lo o whaalangolango lea I le taunu mai o le vaila au o le tui pui. Deidre Tautua, mo Tala fo. O si itia le whai numero o tamaitai ofisa sili to tono matanga luenga ma whaala potuputonga le malo e pei foi o nā tangia I le whaatautonga I le so. Swawaponga le neme Alisa Lawano whamaoni. E to as forma le lua ofisa sili na whaatauto I le aso, le ana wa ai le to o tele o tamaitai wa tofia I le a fo I tofinga. E to afitu tamaitai ofisa sili e awhiai Francis Brown Rilbena, na tanga luenga o si o mangampuna o a wha le natura. Ngisa fuatai Brazil, pule whaatono, he sete si o ne wa ai, wha la potutongo in siwa Samoa, le li whano esta silipa, pulenga o tu spasi tawoloa, moli ai wa ai mtanga luenga o wha msinonga. Si eni tua lenga vua winden, pulenga o tupe wha vau maloa Samoa, masavale noa ma River Pitham Annandale, ofisa le loya sili. O ngisa fuatai Brazil, o te tautua atu I luma o le atua sisili ese, o le a o ngā lue ma le whamaoni, ma le alofa, ma le whaaitu au I le tuwhinga o tōwhia ia. Ma o le a o whaatinoina o tiute, e tu sai ma tu la fono, I le poto ma le malo. O le to ofitu o to o se fulu malwhai ofisa sili tamaitai to tono matanga luenga ma whaala potuputonga le malo e tolu se fulu maltolu. O nisi ofisa sili na whaatauto I le aso e awhiai ai ono Dr. Alec Ikeromo le Universitea o Samoa, whaamatua inu le na tai suifua, pulenga o tangata ta whao mai mo mai, whao mui ese toi moana, pulenga o malusi anga wha ele tise,
Lei atawa Samuel Finnes, whaalapotonga o wa a Samoa, matiatia cram tuala o lelei, ofisa le whonoa wa o whaitula whono. Saunole ali palemia le saunoanga autu ma ia whaama mawhai le tā wole to whinga o tofi ai I lātou nei. Ia taula mo au tau e whai ma whata ita inga le lei I lau whai ngā ruenga. To lead with good examples from the front. Ia lau tele la au tau wa ai. I pito uma o le au nanga e manui ai Samoa. Ia o masiasi o tō manatu ia tina e mga ruenga le lei. Mō Samoa. Ai mai se tō pulanga lalo vaoa. Mai la tō e le soi fua mai. O wane ngalo o le fatu tō te tō nei. E sele tō pulanga o lumana. E au fiai ma o tō lava whanau pele. O le whautuanga. Whawau on o tō tō le fatu o le whamaoni. Le maela ngā. Ma aua le whai mea tuu. Nei ia whautua fo'i? Aua lava. Nei filongia whai unga tonu ma mea tau o e lava. E atangia I nā lo whamaoni I lau tau tonga. Wā o politusi o le whamaoni meiti e pule fo'i me tele. Ia sanga whamalo sia la uto ngā luenga o le whautua I le kāpeneta. Au o le fefe au mai le whautuanga ha meo tonu. Pele tāna whengai ma le mea o lo mo mia lau minista. Aua e te fefe. Aua ne tu ua le whautuanga I mea le lei mo le atunu. O tau e tua iai le kāpeneta I ana whai unga whai. Ai siri foi te tāua. Lo tau te mua e whatino mai ea. Whai unga e tu inatu le kāpeneta. Aua le whai. Tau ina whai. Ai e whai ma le mai ea. Ma ia whai ma le tonu. Ma le whai mea tuu. Na mole mawina E ainga wō mai e masani le nei sauninga. Alisa lawano wha maoni mō Tala fau. Iniso Tala, e to o lua nisi o le au whainga luenga o se tasi o no fuanga o lo whanofo e se ai le au malanga, lena tau no mai le lua vai aso tā luai, ua whaasanga nei, ina ua maua ua fiso ta iatu I nisi o le au malanga. Swapapong le nei o le reporti. Ua whaamaunia mai ere komite o whaalawelawe tutupu whaafosei, e to alua ni au whainga luenga o nino fuanga o loo whaanofo e se ai le pasese lea na malanga mai la solo sfulua Januari, ua whaasala nei se whaasalanga tupe ta ilua wheta la. O le vai aso hoi renke inge I po o le vai unga o le vai aso. Kura I mai foi isi mea whaale kongo. Alua ku foi lisi kere o iloa po o se li po o ska mai ka I le iei servicing o mei. Alua ku faile me foi le siva fia mali me ka o TikTok kere ma mana pola nga me. Pu fa kasi mai ma ka isi ori. Ya le foi la o mai ka committee mangua o le fine e lua afekala. Ya ma o aku o I morianga e o ngo ka mo fa tino ai. Ta ua le pule whaatonu le matanga luenga o soifua maloloina, o le ua whanofo e sea fo I la ua ia mo le lua sfutasi aso. A release foi la ka wa ko lu su kasi aso. Ngo fa ia fa a ko la ngadu fulkas. Ma le ia le ma se ska ko ba ko fa ka marore. Wala a fa ia so. E ko kasi le staff ul falta mal. Ya ko sfulu ia. Ia vai ngare sai ko le sa mai le mo wa ko fa la ko pere suipi.
O se mta upu sa whailo ai le lefia fia le tai fono le komiti. O nei fōlinga mai e le o manatu mamafa i lātou nei o lo whanofo e sea. Whapea ai manei au whainga luenga i le ngaluenga o lo tau mawhai i ai le malo. A wale saunga le mo o le mamalo le atu nuu. Ele kaunga complicate se mea concentrated po se mea wole le pu momo. Awa inga ia kausi al me fo ile le o le vava. Social distance. E mawhai le mea le o le tali fofong o le mask. O mea liki runga ma alu runga osol. E peise whakaalonga i vain men ngai. O lea fo iwa whaamaunia mai le whaangasolonga o malanga mo le kuatalo na lua o le nei tausanga. Ua whaatulanga ina mo le toi whaafo ina mai o tangatai Samoa, mai le asos fitu o Perila, se ia o atu i le asos valu o Iuni. Sola, ia ua whaamaunia i le kabineta, ia malanga o Perila, malanga o me, ia e whaapena fo i mai Iuni. O staimi ona ua o atule e le iaso ua tuwhaina. Mo malanga nei au te loai, au tūlanga mo mua e whātaua mo whaafonga mai le tunu. E maise lava ia ilantou, ia ua lolo aso o taumwhai ia awanoa. Maise ia ilantou, ia sāfuafua e malanga mai tātou waa, ia te sema o le malanga tongi pau, ia sāfuafua e malanga mai Amerika. O le tua lalo e komiti mo tangata umo le atunu u whapea ai ma i lātou umo lo whaanofo e sea. Ina ia utangi a pēr whautuanga watu uina mai e le komiti, whapea ai ma le matanga luenga o soifua malolo ina. Deidre Tautua mo Tala fou. E ono i aiti munga mamafa o le a awhi ai le atunu e whaasolo atu i le whai unga o le vai aso. So pong le nemea Alvin Sarasopa. Ua whautuaina le atunu i timunga mamafa o le awhianga iai ma Samoa i le whaasolo atu i le whai unga o le vai aso. O iai la le vainga mamao le iai o le amata atu i le poa na nei ma le aso atai au ma le asa. O le a whaatuputupula ia timunga mamafa ia Samoa atoa. Ma o le a tu inatu fo ila ni lapata inga o nei timunga mamafa. Masa vili tō whatata i le tātou atunu. Ia sila fia fo i le tātou atunu. Oro ia ia Samoa i lunga o le tūlanga fo i le o le tau timunga i le taimili nei. Ma o lea ua atoa le vai aso o timu asi o tātou atunu. Ma o lea o tu ina tuai fo i ma whautuanga mo ele solo. Ia ai maisi o le tūlanga o le masese o le auwala tūlou o le awha pēnā fo o nā awhia ia le palapala o vaitafe. Ia ai maisi o mo mea o autu i autafa o le auwala. Se sila ia i tatou atunu o le tu watu tatou lapata inga. Ta ue fui maono e le aise a whai ono a whiai Samoa ma e le aise tūlanga o le a whaapopoleina i le atunu. O le tūlanga i lolonga, o le tūlanga le ua iei nei, e le o toe tūlia fo i le ia atoa se vai aso tim. A mamawhati munga i se aso se tasi e mautinoa ua lolonga fo i ano fuanga maua lalo. Le o tu atu ia taimine o fautuanga mo lolonga. Le alai le il manatu le iai o se taimi o le afiafia na nei. Ona tu ina tule o se lapata inga o lona winga o le a yailo longa i no fuanga mawala lalo ai mai se ano fuanga ia whaatau fusi le ia ia savalalo o no fuanga ia lata i vaitafe pe o no fuanga nga se tilo sila iai awa a o ina te tele ti munga ia elo fia nei a inga o lo ala papa awa ia vaenga le atunu le ngata polu nei. O loo whaawau pea o na mata i tua le ofisi o le waa ai tau li poto le tau a wale atunuu. Alvin Sarasopa mo Tala fou. Ma ua whaasoa mai le li o se iuli Jason Malia toa i ana tau mawhainga o le whaalalo le tino puta. Ta ua se iuli e mawhai o na whai se suinga pe atu ato i ai le loto. So o ponga le ne mea Francis Sasulu vainga lepa. I le tausanga i lua fesfun manfitu na ta ua se iuli o te tau na whai se suinga fau mo ia. E ala i lona ola soifua maloloina, ma e fia wa ai fo'i le ola tuptupuae, a siana whanau,
Mo le silafia e fitu tausanga le matua o lea tamā, ma o le mamafa sa iai se Iuli e se lau fitu 5 kilokalama, ma o lea ua se lau ma le 5 nei lona mamafa. Ia pero tūlanga leo le soifu maraloi. E te leana wawai atu i foi uso i tu whawhini foi le i tai foi le soifua ia o mamai. Awe i whako pai mai. Ia, e si tūlanga voi o le waifa lo whanau. Si o tōrua. Pena hoi whanau lo whanau. I waro grandpa. I o kihia. I ola umi foi wawai foi o kukupu ai foi maulai. O tae au uma e li amata le aso whaingaluenga le tamā e usu i tae au uma e sa vale i le maunga o Ropati Livingstone au wale whatu mawina o lona malosi ma o afi e whaia ia ona tolinginga i le JPs i vai mea. E amatara i a whawha i a whaitan. Sa ura i aru jim. O maho whau e au aru jim o kiri whakanga. O kiri karo aru o kiri Kero sao ale me kama le fai. Pa. Kore. Sao fa po mo chim wa ngare kai. Pa solo ngare le aso ia de. Pe iau le ai do ki ai mo forage food. Ide info win. Ia ide ai screen panga special treat. But te leo me tau sami me ai loki me ka leke ai so mai pe iau me cereals or wheat and peanuts. Na tā ua e se Iuli o le tu ato ai o le mawhauwhau i se mea e te mana o ai e ui lava i se tūlanga le lei ma o se whiawhianga lea mo ia o lona whaia leo se swinga i mō lona a inga. E a matalai mo kōwha a maro se mo ia muli tuatino le me te mana whai. Ia mo ia le swinga ro ia i telefoni i tau vai. Te vai e tuai le ia awa whasoro ai ia tore inga mare. Ma tau singa me ia rote ai ina. Ia ua watu au te lea swing. I runga i hoi teitai e tamu whai pe ati. Sisi hoi tūlanga hoi. Ia lo fau tuanga i whai ana whai. O wheare tūlanga no e po where le level le ke teni i whai ngai whai. O le naunau ta inga le atamai a usia le mamafa o le 5 kilokalama ai le mai ale nei tausanga ma ua te le foi le swinga ua iai lona soifua. Francis Asuluvenga lepa mo telefon. O tala nei mai atu mo le Pasifika o tu whaatisia mo lau whaafonga anga Samoa. Whaatala whaatu i tala mai le Pasifika. O whaiti o ine le au whaingaluenga le Universite le Pasifika i saute i fiti, le ngai o inga le malo o tuli e se aile le ipule, i le asona nafi mai le atu nuu. Ta ua le presidente le Societe o whaia onga le Universite i Suva, Elizabeth Fong, o se aso whaano no le amo le Universite, ma o se ngai o inga le mi ngā fo i wa whaia le malo, i le pule le Universite. Le mafua anga le tipoti o le li ipolo fesa malona to olua, ona e whapea ua whaatupuina le vevesi mga ioinga e lamati ai le saunga le mū. Aina tā ua e whaong, e mo omia se whaapupulanga manino mai le malo, po o anga ioinga le li polo fesa wafu ai ona whaia ia tu ua inga. Tā ua e whaong, ua pongisa atoa lava le vaai le malo i la sanga e tatau na whaamalia ina mua, whaatoa whaia i leo se nga ioinga whapea. Ma ole awala fo isa whaatino ai le ave esea whaamalo si o le ali i polo fesa malona to olua mai le la fali, ma ave esea i lava i fiti, sa le te tauna tupu. Ono se tasi tangata e aloa i le Pasifika, i le tu tau ia o onga. Mana ia ta uai, ua lewa lava ona fuafuanga i o inga le malo, ai po le ale se matu ia le li polo fesa i le malo. O le a te lele a fianga o le a whai unga fiti i Pol Kalamele University, ua le ngata i le lava malo, ai o le Pasifika. Inise tala wa whaamaunia le pepesi le fiva o pona iwi tutono le malo le atu kuki. Ma e to avalu nisi ua afia, ma ua manatuai le soifua malo loina le atu kuki, ua tatawa na whaiali poti whaapitoa e whailuai, ua pepesi le fiva rumatika i le atu nuu. Ta uel whaila utusi le soifua malo loina le atu nuu, e talitonu e ono sili atu le numero tangata e afia i le whaamai, na i loo le numero o whaamaunia nei. E to olua ni whanau la iti na fo iane mai New Zealand le vaiaso na te nei,
lea ua whaamaunia lea awhia i le whiwa o pona iwi. E whapea se fulma leono ni vaenga na ave New Zealand mo suenga, ma ua mawane le tala e toa valu lea ua whaamaunia. Mo le silafia o le whiwa o pona iwi e afua mai le siama e whiawea i le namu. Ma ua ta ua i le palemia o le malo Mark Brown. Ua whaatonuina whaaululunga o ofisa uma ina ia tu whaatisia se aso e whaamama atoa i le atunuu. Matala muli o lo tuma o pea le whaatuatua o le komiti o taalonga lai te le Pasifika e whaataunu lava ia taalonga i le tausanga fau. Ai o lea whaatuatua o lo whaamoemoe lea i leono vave whaangaso lo tuipuipui i te tonu atunu ta itasi o le Pasifika. Mo le silafio Mariana i mātu lea e tali malo. Sa tā pena e whaataunu utaalonga i le masino iuni o le tausanga nei. Peitai, ono le COVID se fulmleiva mona a fianga i le lalangi atua, wa afuai na tolopo taalonga. O tapenanga lea malo ia o atu le vaitau o taalonga, ua o atu le iwa se 10% o lona vaitau o whai, wa mai a whaia tuipuipui. O le pol kalame mo tuipuipui le taimi nei i lea malo ua silia ma le se 10 afe tangata wa mai a whaia la tuipuipui. E o atu le toono afe au ta alo o loo fufu e malanga atu mo taalonga lai tia o le Pasifika. Tala nama le Pasifika mo le nei fo iafi afi. Mai mo mai loa i tala mai atunu mamau o tu whaatisia ma whaaliwina i laulawangana.